and edwin indlela ngishayile correct man Yeah. uthi mama ungangikhetheli uthi ngibe yini mina ngifuna kuba ungangikhetheli ubaba bathi ufuna ukudlala ama-netball akho lawo ungadlala khaya lami la hamba uhlale kula ma-netball indlela imata abantwana kula ma-netball ngoba ngelanga kunadokotela la and mase cala mntwana so uhlale banganini and then ukhumbule ukuthi ethi kubangani kunebangani laba-right nebangani laba-bad but badlala bonke le-netball uyangithola uma hamba ulolanga le kanti abangani abafani ugcina lo mntwana samfundise ngale into le yena atendako lekhaya kubo and uthi yabo likhala ngala lo mntwana la suka khona kunemthetho and bekalawuleka but mafika le sothola freedom because baba kekho okunamake yedwana maka kekho kunababa yedwana sothola freedom sikaqala kubhenya because lo vele bekabhema lo mngane uyangithola macala dosa lo kanyiwe suka lapho futhi singene kubonya uphi suka lapho singene kweganga yabona support ucabanga ukuthi ngalo loyithola mafika la sikuba ngelenye kuwe ezemtalo kuthini bafuthi efuthi kukhona lokendikayo khona lokho man la batali bafuna ukuthi banana babe ngilokubonela bafuna ukuthi babe which is wrong man umntwana nguye mina ngimi ngidlala ijeni yami naye kufanele dlale yakhe uma ngabe kwakho kwaphela endleleni ngafuna ufuna ukuvusa kalomntwana support yakhe ngafuna ukuvusa kalomntwana wena ngikhumbulani uthi KG sikusimo podcast uthola umuntu omdala o makwemntwana akhuluma amagama labhethi kulomntwana uthi phela babu wakho umuntu so kanti baba akusinjalo akasisinjalo nana manje into bekade naqobo umntwana bekangekho ngaleso khathi leso ngizodla ukuthi letinyo letodinela kulomntwana no kwamela amadi babo wakhe ukuthi ngibani amana athi funzele yena ngokwakhe usokhipha bamuntu lo so mama bekaqinisile ngento leso ukuthi kumbe ngobusi lo make ubuke ukuthi lo baba usihluleki so yena ngoba agrand nyana noma agrand sana lo muntu anaye so to ehla sithunje umntwana noma kuye le out ene mina ngabe ngasho man la athi mina bona kunabo babi labanika abantwana ngasibo babo because of their finance bakaye man babonza lo right lo right kubuku singting vuma yonke into unemali lo unemali bese khona konke khona sengasikotela lo yaka nalutho mangamnika lo mntwana ontando uzohlupheka sonke ngona ngimjikijele ngala but asikhulume manje kuvuka lokunye ukuthi uma ukhuluma sona ne lo mjita amthole lothela lo mjita orage athole lothela aphuyile and then bahlangane amthathe ahlale naye aqede lapho lesikuma uyamfunzisa naloko amvulele ama-business but egcineni lothela agcina ahlangane iphelele out afuna kudla le out tonke sekubuka sengena ama-50-50 lapho because ehle ndikona kodwa manene lo mjita nakhona kuya ngendlela yofika yabona indlela lofika ngayo iya-affect ekugcineni indlela lofike ngayo kimi because wena lesekuthi lo mjita ufike ngokuthini yini unemali lokugela kanamali but advantage lo kanamali into khona kumnceda ngale mali lento hlangana ngithanda ikayithu semanje ngiyamthola lo ne ubuya utohlaseke vele ezinkosikazi but ecede lapho angihlangani phele but nginkosikazi wami ngilanda lo mshanga nge-front page yakhona ufuna unemali wena ngani but nengalendo le naye la ifunako abe grand kodwa ngiyamncane le mali yongele endlini yakhe kodwa why ecede uJoseph nabe ngakusansi thula bantu sababulelana ngicabanga nje uthole mfati sabulala indvodza ngince ukuthi ufuna umbheni uyafika na 6 makena akho lapha emine ke baqolisa ngala maphoyisa labathi man umuntu ubulale nguwe mfati usikelema mfati ndozi ubulela lula efika na 6 makena ufaka lapha efridge yakhe beyiwana ibilisi ayibeke iphola ibizile lapha efridge futhi noma ufika lula ekitchen ngasethi njalo man abona bafati abafati bafabati ipia sebenza pia ekitchen man no man strong language le sontwana lesikotela singoti kakhulu because isikotela sakhiwe ngepoison ungakusho KT because labantu abamani kuningi man
Cause labanye ba TikTok nana baluka kudla. Umnye khipha into ngala ezimbili afaka phansi. Mara why bafathini isibula le? Mara sinemoto sinako lokho man. Masika sakhona sibale sikutshela kahle ukuthi asakhona yabona. Sesihamba. Oh asakhona man saluhamba. Mara nevele nakuphela ama reverse le ngabuyele emuva. Noma bangafuni lokho akudlise. Noma kuhunga. Chayo besithingithingi. Cabanga nje sengibhibo. Lo mfana. Eba ngiyabuya. Okay make. Ya sikuthola ufaka ama-apron lapha. Thola kwashawa nathi imali. Akuva lutho esikhathi leso. Ya singathi siyakhudulwa kakhulu. Ngizaphume ngimtshele. Ya. Uthe bangani bami Bazofuna ukukhipha sidlisa. Ne abafowethu sikholela kuSimo podcast bafowethu. Sikhuluma ngetinto lelikhona. Ngetinto letindekako. Ngetinto letike tayindeka. Namanje tsayindeka. Yabona. Netinto lisatoyendeka. Isimo podcast bafowethu. Manetade tinto. Labanye badala siyabavusa yabona. Vusabalele. Bafowethu isimo podcast bafowethu. Sibanga usupport bafowethu. Sibanga usibe nani. Sabonana next time. Away. Ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyozilivuthwe iqhinga lami laziwa yimzobona ngemphume hey